dan, istraživački novinari Vežičke priče, uvijek prisutni. Evo imamo čast ugostiti u našem intervjuu našega Sinišu Kuharića, inače čovjeka koji je sportski trener košarke u Kolicima, inače donedavno i trener druge lige košarke u Kolicima u Kostreni. Evo, postali su prvoligaši. Siniša će nam puno više toga reći, sam da ga ja puno ne predstavljam. Samo da znate zašto je na Vežičkoj priči. Znači, to je vežički bočar koji je uvijek bio uz nas i koji uvijek redovito plaća članarinu. Znači, sportaš od glave do pete, košarkaš, ali sa sluhom za bočane. Evo, drago mi je, prijatelju, da te pozdravim. Znači, moram te reći mi pozdrav Vežičkoj priči. Pozdrav Vežičkoj priči. Evo, imate priliku upoznat našeg Sinišu Kuharića, našeg cara. I kad si već sve to rekao, bilo bi u redu da za 2022. platim članarinu i donaciju kluba. Pa čuješ, pa zato smo te izvali, ovo je sve cirkus. Čekaj, ovo ide kasnije, ovo ide pred kraj, lovicu je, vidi. Pogledajte šta je pripremio. Znači, to je pripremio kao donaciju. Inače, članarina je 30 kuna, samo da znate. Znači, Siniša, pa dobro, zvali smo te za 2 glave, nego sad me interesiraju neke stvarno stvari koje su stvarno ozbiljne. Evo, dobitnik si ovogodišnje županijske nagrade za sport ili ne znam za što, uglavnom laureaci. Uglavnom nagrada je. I drago mi je da si baš ti taj, znam za tebe, ja sam ko Branimir Bilić, moram sve reći, nisam trebaš reći da. Znam da si dugogodišnji djelatnik u sportu, pa daj malo nam reci o toj košarkoj u Kolicima, o cijeloj toj tvojoj priči, molim te da nema ne govoriti. Da. To, brate, to, brate. Reci Vežičanima, da znaju zašto ti tu. Pa da, pa ništa, evo, više manje si sve rekao, ali evo da kažem vezano, moram u kameru, da kažem vezano za ovu nagradu, pred par tjedana sam obaviješten da sam dobio godišnju nagradu Primorsko-goranske županije za promociju sporta osoba s invaliditetom. I evo, to je stvarno velika čast, veliko priznanje, stvarno bi lagao da kažem da nije, puno znači mojima doma, vjerojatno i više nego meni, jer znaju koliko je to godina rada stoji iza svega toga, odricanja vremena, energije, novaca, svega. I evo, ja sam stvarno počašćen da sam u tom društvu i da su ljudi koji su zaduženi za dodjelu te nagrade, evo, mene prepoznali i kažem, nije to moja sama nagrada, nego svi koji su sudjelovali u tim programima i projektima koje sam provodio, ta nagrada je i njihova. Evo. Bravo, to je, vidite, samo zatajnog jednog bočara Svežice. Ti naš izbor? Da, evo, zadnjih godinu i nešto dana, jedan ciklus europskog prvenstva je već iza nas. Trenutno što se pripremamo za europsko prvenstvo koje će se održati u Sarajevu, znači ovo ljeto u 6. mjesecu, tako da očekujem bar jedan auto ili kombi sa Vežice, Vežička priča će i to pratiti. Navijača u Sarajevu, to nema sumnje. Lagano na utakmicu. To nema, Vežička priča uvijek prisutna. Znači tako da, evo, to je to isto jedna stvar koja je velika čast prije svega. Znači, biti izbornik općenito bilo kakve nacionalne vrste, a pogotovo što se radi o košarci u Kolicima, o sportu osoba s invaliditetom. Znači, to su ljudi koje ja iznimno cijenim, koji mogu biti svima nama u mnogo čemu uzor i evo, stvarno sam počašćen, imam tu čast i priliku da sam u ulozi trenera nacionalne vrste i nadam se da sve ove medijske istupe i sve ove prilike da se priča o tome želim stvarno maksimalno iskoristiti, da se prvi fokus stavi sport, osoba s invaliditetom, normalno, ko što smo mi u košarci u Kolicima, je to više manje košarka u Kolicima, ali ono što je najvažnije da kroz sve te prilike gdje nešto kažemo
pokušamo animirati nove igrače, igračice, znači bilo osobe s invaliditetom da se aktiviraju, da se bave sportom i da sport vide kao stvarno jednu veliku priliku da svoj život učine kvalitetnim. Hvala ti Kuha, lijepo si to rekao, evo i moramo i naglasiti da si ti, znači, iz druge lige uspio sa Košakom Kolicima iz Kostrene ući u prvu ligu, pa daj nam još tu, molim te, neki osvrt. Pa dobro, nisam ja, uspjeli smo. Dobro, uspjeli ste, pa dobro, ti si trener, pa tebe intervjuira. Ekipa, da, eto. Pa eto, pred jedno 5 godina, znači krajem 2016. početkom 2017. je u Kostreni pokrenut taj program Košarka u kolicima, znači za osobe s invaliditetom. Od prvog dana je to bilo nekako zasnivano i krenulo je, znači, na čistoj nekakvom entuzijazmu i želji volje da se nešto napravi. I evo, stvarno u 5 godina smo uspjeli skupiti puno iskustva, puno lijepih uspomena, puno znanja i prošli vikend, odnosno sad ovaj vikend smo na Final Fouru druge lige osvojili, znači prvaci druge lige i idemo u gornji rang. Osvojili prolazak u elitni rang i kako što obično biva, nakon onog prvog slavlja i euforije, sad počinje glavom bolja. Dobro, znam, prva liga ima novce, ovo ono. Nego čekaj još jedno malo mrvica, jedno pitanje. Znači, kako je ovo vežička priča, znaš da nas vežica prvenstveno interesira. Znači, u toj tvojoj nekoj cijeloj priči ima jedna košarkašica u Kolicima koja je s Vežice. Možeš nam reći njezino ime? Je, normalno da moram. Ne da mogu, nego moram reći. Znači, Vežica je imala svog predstavnika u cijeloj toj priči, ima još uvijek. To je sve je s Vežice, šta da? To je naša Lukrecija Tomušić, znači Luce sa Donje Vežice. Ona inače, mislim, nju više manje svi znaju. Isto je možda samozatajna, pa ljudi ne znaju da je s Vežice, ali stvarno je s Vežice. I ona inače i naša tajnica, obnaša tu ulogu tajnice, ali prije svega je vrlo kvalitetna sportašica i vrlo kvalitetna košarkašica u Kolicima. Do te mjere da praktički je sad toliko u treningu da se čak nekakvi talijanski klubovi interesiraju da dođe igra za njih, ali ja se nadam da im mi nećemo dati. Ne daj Bože, ovo znači ne moram vam ni reći koga ćemo idućeg htjeti da nam dođe u sportskim pričama s Vežice, Luca je iduća. Znači mora doći kod nas. Ne samo u vežičku priču, nego mora Vežica doći, vežička priča organizirano doći na našu prvu utakmicu u prvoj ligi. Zar sumnjate u to? Vi istraživački novinari će uvijek prati, znači tu dok su osobe s Vežice i dok imamo tebe kako imamo, znači to vam nikad neće biti uskraćeno, da pače, bit će nam izrazita čast. Ja se nadam samo da će biti dovoljno mjesta na tribinama. Pa čuješ, napravit ćemo ti mali cirkus, možda i potrebi incident ako ne bude bilo rezultat na našoj strani, ipak smo mi Vežica, znaš šta veže uz Vežicu. Da mi molim te reci, znači ova cijela kriza, COVID i ovo sve skupa, kako je utjecalo i koji je suport, da li imate suport grada, županije, da ipak čuj, Košarka u Kolicima nije baš neki profitabilni sport, pa znaš šta mislim reći. Da, pa idemo redom. Prvo što korona, znači taj COVID, cijela ta situacija je definitivno utjecala na sport, znači utjecala je na sve razine društva i sve segmente gospodarstvo. Čim tu utječe na gospodarstvo, posljedično utječe i na sport. Plus, ako gledamo samo s financijske strane, a plus cijela ta priča oko lockdowna, zatvaranja dvorana, dodatnog vezivanja djece i mladih za nekakve ekrane, mislim da te posljedice ćemo svi tek osjećati. Znači, već sad svi koji su u sportu vide neke posljedice i vide da je situacija nije bajna, ali ja mislim da dugoročno ćemo tek skužiti šta se događa. U Rijeci postoji dosta izbora što se tiče sporta osoba s invaliditetom. To ja mislim da se treba naglasiti i to treba uvijek ponavljati. Znači, stvarno ima velika širina mogućnosti za bavljanje sportom, od bočanja, od plivanja koji je vrlo kvalitetno, od atletike, od pikada, znači stvarno
od streljaštva, znači do evo para triatlona gdje mali Krljevičanin Franko, nije mali, nego je veliki sportaš. Mislim da je generalno sport osoba s invaliditetom u našoj regiji dobro razvijen, ali isto tako mislim da imamo jako puno prostora da se to digne na još višu razinu, da se omasovi još dodatno i da tu svi ti akteri koji su u sportu osoba s invaliditetom imaju pred sobom puno posla, ali imaju i puno potencijala, tako da mislim da nije situacija baš toliko grozna ili loša, ali uvijek može biti bolja. Bolja, naravno. Dobro, moram ja jednu digresiju reći, znači streljana na Drenovi je inače zatvorena, već par godina traju prepucavanja između grada, županije i države, znači streljana se ne otvara, ne znam, jel znaš da to? Pa znam za to da puno ljudi se time bavi rekreativno i da je interes za taj sport velik. A toga nema. A ja vjerujem da za sve što trenutačno nije u funkciji, da treba samo malo dobre volje i da li financijske, da li političke, da se to riješi i na ljudima koji sad drže uzde u rukama je da takve stvari rješavaju. Vidite kako kad jedan pravi sportaš dođe, kako mu med iz usta izlazi, nikog ne pljuje, samo okuplja i želi dobro za sport. Evo, nastavljamo dalje. Poslije reklama, pa moramo dati kuš, pa šoldi su u modi, znači prijavite se svi za naš YouTube kanal, tamo vam je sve već u naslovnici, tamo subscribe, kako to već ide. Nego, znaš šta, Kuha, pošto te poznamo, znamo da si novopečeni muž, da si pred malo se oženio, pa daj mi reci kako sad brak utječe na to spajanje svih tih trenerskih dužnosti, tvojeg angažmana u sportu i to, da li žena to sve... Pa, pošto sam ovdje sad s tobom i razgovaramo, sve je u redu. Pozdravljamo gospođu, morate imati doslovno razumijevanja, jer to je toliko vrijedan sportski djelatnik, vjerovatno vi znate zašto ste ga i žena. Pozdrav gospođi Kuharić. Dobro. Drago mi je da si pristao na ovaj intervju, iznimna nam je čast i baš smo jako sretni da si dobio u županijsku nagradu i da je grad i županija prepoznaju u tebe jednog stvarnog sportskog entuzijasta, jer ja te osobno poznam, možda i ne znaju svi Vežičani, ovo je pravi sportaš. Eto, malo hvali babe na ime. Čekaj, smo ga već pozvali, pa šta ćemo ga crniti? Ništa, Kuha, hvala ti na ovo. Poslije ide sponzorirane sadržaje. Pa da već znaš, poslije šta ide, brate, pa moramo uzeti neku lovicu. Ništa, brate, hvala ti i Vežička priča će pratiti sve tvoje danje djelovanje i podrška našim košarkašima u kolicima i imate... I poziv svima koji još nisu probali, znači koji se ne bave još nekakvim sportom, da se aktiviraju, da se jave, da ih se usmjeri, da im se pomogne, znači stvarno preko našeg web stranice, Facebooka. Reci podatke o web stranici. Iko Strena, samo su u Google, nađe se ili na Faceu, nađe bilo koga od nas i naša vrata su uvijek otvorena i stvarno nam je želja da se još dodatno omasovimo do jeseni i da na jesen budemo još jači, brojniji i uspješniji kao sportski kolektiv. By the way, Vežičani, on je dodao donaciju za Vežički klub. Skužajte, platite ako ništa drugo, članarinu, Da sam dao 3 glave, još bi bilo 5 minuta intervju. Ovo je too much, 2 glave, potrošio si svoje, brate. Pozdrav Vežičkoj priči, istraživački novinari o sportu u Rijeci uvijek prisutni. Vežička priča. To, hvala ti, brate.